Ki khubor ka Batesi TV ka undi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. UMLA Javanot Long constituency uba Adalbert Nongrum hakakat kendai terik naiwi araja absan. Ula ajing mud jaga tanat pulit jangka East Khasi Hills District mantap saka section Shispa Arpsan jangka Bharatiya Nyai Sanhita Persha yu Parman M Sangma ubudon keti bantendra daga kali yaki argon isamla puli ke skol ba nehu. Haga janmit khanyo terik naiwi araja absan. Haga jengkran bigala patai kubur ba Nongrum ulong batang ke section Shispa kendai jangka Bharatiya Nyai Sanhita. Kabagi pulir kilada ban pengat kendoan Persha yu Sangma kampat biang satya. Handai dang lesu ban pengat ya ke kendoan section Shispa Arpsan kabakadoi ya ke jing pinstom Persha ya ke banyak kali klaim akor klaim tak perkhat su ya ke jing ma jongki we par kinong ya lenti. Nasungu ublay kamtam ya kalong ba hon raja ning jingja ka pasniu ka basungsi ka banglai bobon gisaki dengan sungu pat ba ublay la daw la ker lari sumar ka jingim mensim ka jongki tebak hani ka por nawan bani kendu adien ba ngalai nakaliang jong ki student napo nehu aklapan pau ba hoi dongkam manbu speed breaker hadin ning jingja katar wadi goi jonokam nakaliang jongka student union Khasi student union jongka school ba nehu ini aklapan pau ilaga jongka nongrim badai ban pendu soi kakam ke jongu ti unit driver ubaran kti hani jingja accident ti bat nakaliang jongka sarkar ni po kajing lekmi kajing lejengo jong u deputy chief minister mas singau balang dahar hani gesngi apo Nazareth hospital bola kularu ba all the expenditures will be bear by the government di masautanat nrekini kenumpat biang bangawan ikendu yai ba bebek group halo ka nongrim ngai ya ka 109 section naka BNS ka bangitip ka Bharatiya Nyai Sanhita 2023 nilai halo ka section 109 attempt to murder kaniru ngapan pau khmat juba bebek ba kanumpat biang makani kelakaran syai ba whoever does any act with such intention or knowledge kani ngunumla ai banong to investigation kinang haban carry forward hoi ngunumla ai banong ba kala bandai intentionally lani da ka jingtip jong ni driver baca ni ki accident tehnrei but hoi hakani ka section ni ba kala kedo ba lada ka desha through intention bola ban bakila pat bakita ki culprit kila ban ngat ka imprisonment for life imprisonment tehnrei in the code of law kala ban penpau pada kumai hakaba it may interpret in other way kaba let's say kani kabong ba such in kaba whoever does any act with such intention or knowledge tilesi uni culprit laban ong banganum don intention ngamdon ka jingtumu ani nganum don uklam don ka knowledge ka jingtip ka jing suthu let's say haba nglai ban kaling police department ru kila yalam yu banle medical check up balalap ba ula don hapreng ka jing dibuat ka intoxication mo ka jing dibuat ti halo kata kanong rim ka bangawan ru bani kendu iba vivek kalong ban nakaliang jong iru nakaliang police department bikin subah ban le ka examination ban examine whether kani ka jeng ai jemut ko jong ba section 125 it may be suit nakabanta ni ka case ka nomor ba kani kelakaran syai act endangering life or personal safety of others but hakani lapan pau syai kadar ba whoever does any act or so whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others kila banmat ya kajing penshitom kata kajing penshitom kabale si haka subsection B kabakaran syai ba where grievous hurt is caused shall be punished with imprisonment tikani let's say kadon ka scoop na kabanta ka conviction tingim kwa bakani kan sulong sting kat kani ka jingja ba ngihap banya keren kabadai ka life and death ta ka jingim ka jingyap kamta muniki khon samla ki bululoi
Jadi halor te nongrim ngangit scam ban kaliang ka police department makani hapan send a clear message bakim dei ban ja syukum ni kiki nang ni sekamat di ban ai kijing seneng batenge bakini kibri obrong keti kom de kikam kim dei ban allow them to go scot free kata kadi ba aku ban insist ban kia hakabang ikendu iba vivek komu is kasils SP tunat kalian ju iru yong ba you will be looking onto it mo in page ke gaba dokam male halo kanika proposal gaba awan ra kalian jonga ba kanum dabiang tanganika 109 section 109 nrei hagajing page jonga desikan kambiang ka 125 ka badon ka scoop desina ka panta ka conviction